no abusiafo na wotwe asan akọ apro abeto yembio London Ghana memenda akwantwefo Sabbath school and afi chosemu empensempensemu sene ekota mu nyinara ye ne wo esua no ye hwe ahyase ehoma no anase de broni kase Genesis no ya hwe ewiase abakosem fiti time onyankopon bo wiase na ye bone ne ehwiase na ehonsem bebre na afi ebipi Abraham so na Abraham nso ya hwe na brabo nyina ma afi nso ne ma ono nso wawo Isaac ya babedru ono nso so na otwi mu ye behwe Isaac nso ma owo mu na afi ya hwe otan eba omu mienu ntam ne kofa asa otan ne baaye na inhira epie mu baaye eni nsunsanso a eba wo nso na afi nso adusua betimi asua firi mu no eno na saa na otwi mu ye ba behwe nti so hwe atifi asam na osi Jacob the supplanter na se Jacob osisifo no ye twen ho abasisi a man eba mu na ve manon so isu a wo de ba wiase manu ati chese na o ya observe do bia na wo hwa de pa to ni ni bi ko ba se Jacob ken say time a wo ko ji nhira no eno na eye nhira da bi so kunimpo ana nkita ho a onya ne saa da ni mo no say saa bia na ye bia kronkron yebesan ada munyina ase se mabufidie eda so eda hase na afenso ye de nchiaso nkonso edi ma munyinara se na emedi kan ekan no na otwe mu anase kwota munyinara ye hwe Genesis ehoma no na ye ntimi entoa adusua so abra ye mfa aseda pesie emfa ma wona woboa ye ma de biara ye disa adusua ye ede ebremu ye Twi ABN Ghana no kwasem ne sese adwumakuo yi na efa yen adisua yi ebohu dawuro de ko wiase afa na nyinara se obabi a wutie bia se wo mo bia betimi di aboatre bi na ye de number bi begu ho no mo ya ahwe na afre wo mo kakra bia betimi di aboatre bi no o mani beso onyankopon so ebe ehira wo You can contact us on Twi ABN Ghana on WhatsApp number 0577 654896 or call us on 057 654896 or email us on info@twiabnghana.org. Twi ABN Ghana is a non-profit making channel. We appreciate your support to keep us functional. Please, you can send your support through a mobile money number 0577 654896 or Ecobank account 3 Angels Broadcasting Network Ghana 016008453096101 University of Ghana Main Branch. Visit our website at www.3abnghana.org. 3ABN Ghana. Experience the excitement. Na otwi mu no mewo abiguafo soronko e wo hase ya omo ba beboa na ye de adisua etise ede abremu media mosonfo Bismarck mensa ende nyame adomonti mewo Elder Hansen asamwa eka me ho wo hase Elder Hansen ye mo akwaba great medase pass and then so waba busiafo mu nyina mu nim se Elder Hansen edi sa adisua mu potempa ye edase me botra na me call sister Adjei fosuan so eneti emfinfinu sister Adjei ye mo akwaba
Great, me da se and then so ye ton safre no waba. Na me come anymore me call Pastor George Asiaman so enete eto enho no. Pastor ye mo akwaba. Ye da se pa se and then so mo aba. Minimi ye se abusiafo nso nyina enho eye. Great. Ene baby amu obiara no moma ye nkate ene na me ma Sister Joa emompaye emaye. Amcho moma ye mompaye. Na mitumfo o mada wase wa kwanya wodi amaye. Siemra ne me pense mu nsemu. Yesro se ma won kronkron meka yen ho ma ye nya wase mu ntiase. Na mmoa yen wabra ye twenwi. Meka yen ho ne oyade hwem wo Yesu din mu nti. Amen. Amen. Yo, me da mwase. Yenhwe wasi Jacob osisifo no na se broni se Jacob the supplanter. Yenhwe yenka abosem no ewo Genesis chapter 27 verse 36. Opening hands and say why crowd rank abosem no ewo hase obetimi akan ama. Yeah, Genesis 27 verse 36. Genesis etie aduonu enso chichemu aduasensia na o se ne din enne Jacob ana mprenu ni a otwintwane menamu wafa me pani na hwe afei nso waje me nhira na o se wamfa nhira bi ensie me. Amen. Amen. Yo, yen show Isaac nso abawiase sene last week yehu ye no. Ne papa awuko ne maame awuko enti abusia no Isaac nso na afei de abakosem no ababe esi no so. Isaac nso sene yehu ye ne papa ewu no bomodia se ye be ware ama no mehu se ye koware Rebecca edebre Isaac. No nso I want to aso no so no nso beto aso. Enti no woni Rebecca nso etenaye. Yenhwe ema okwan ye fa so ema eba mu na fe mano nso esu a wode ba wiase ne yenhwe adusua ye betimi asua afirimuti first no yemfa yenwoma no na yenkan Genesis chapter 25 21 to 34 say opening hands no why kradwa yentu ye bona yenhwe omusunumie na mewi amama pastor acheche ye niema bi mu kakra Genesis 25 21 to 34 no me yenhwe se ne omawo ne sitie I say na Isaac sre Ewurade ma ne yire efrise oyubunini na Ewurade tie na de sre no na ne yire Rebecca nyensene na nkokoa no pimpim wo ho woni yam na o se te saa na metia se yeden na okobisa Ewurade na Ewurade ka kire no se amai mienu na ewo wo yam na nkurofo ahodo mienu na ebetete won humu efiri oyefunu mu na oman no biakon bedi biakon so na opani no asom akuma no na ne nadru so se obewo no na hwe nta won yem na de odikan free baaye no na ne ho yeko ne ho nyina wo enwi kusu enti woto ne din eso ase ne enwiwi na eno akire no ne nua no free baaye na ne sekura eso 19 enti woto ne din Jacob ase ne 19 kurafo na owo won no na Isaac edi mfie adosia na mbofra no nyini na eso ye onipa onim ahayo ne ohamuni na Jacob de oye onipa ojo a ote ntumadan mu na Isaac do eso efrise na ne Hanam ye no de na Rebecca do Jacob na Jacob no a aduane bi na eso free remember ye no na wabre na eso ka kire Jacob say mame ade kokko yibi minie na mabre enti wode to no din Edom ase ne ade kokko. Okay. Yo, me that was it. I say as it no be eso asem sense na nanu ye ne de. Nkasa na be kan se sia. I say nan nam no ye etwa ye great. Yenhwe pastor yenhwe nkora mienu ya Isaac enso ani Rebecca onyankopon e de eche omo. Enso sia be na eda omo nipa su no emu na die na ebetimi asua free mu.
Yo, this one me that say na mechia me tie for. Yeah. And then so e wa kwenya yenya ene mo che Awurade asem. Yo, so hwe se ne yiti akenkan sem a Hansen akenkan ye no a e da di pefe e ma ye hunu se Isaac ware Rebecca no. Nyame ye won adom. E wom se na wo ne ho adindi enso Awurade eto Rebecca eyema na so bieliem ema no eni nsane na akenkan some dey di pefe se ni nsane mu no ase na prepare koso se e matan o ma wo ba ku mienu no yensa tenie ye kan ase because say to be wa se be wo beni nsa kwala bi na wo de nsane ne na wo yem ni no ntiam sa adwa eti ase yeah o se so hwa o se sa na nkwadan mienu eye wo Rebecca ayem enti enam so ema Rebecca ne say omokọ abusa so omokọ abusa say Awurade adenti ena ekosei ne no na entrase bi ebaaye chase a ebaaye ne say eye aman mienu enkrofoku mienu bi ena ewo Rebecca yem amane do mayemu say ama ahodo mienu enkrofoku ne na Rebecca say bi a race ana say bi a minu se bia beka se kasa o se busua kobi ahodo mienu bi na ewo Rebecca eyemu ana wo disa apere na adusua no da di pefe se eyampa Rebecca ewo ye no na nkwada no eyenta ba ko odi ka ba ye no se na kenkansem ni da di no se na ono no yekoko na no ho onui to the din iso yes because ne oyenui yes na onua kuma no so a ye kakra no so ba no no so kura onua panini na nti ti yeso ya to the din se na nti krafo a e dey say Jacob yeah ono so e bae na madesuan se omo bae no awo ma brabo mo no omo de suban mienu ne bae suban mienu omo de bae ne se na iso oye hunter na se no yo before okonwrem kokum nam yeah ena na so Jacob nso adesuan se na oye mal person the mal person no a translation because like us oye blameless okay and I say be oye perfect son be na and the perfect son no se ne wo chiremo no na kan sheda nye perfect bebre sad but my mother teacher said now you observe and you be na wo hwa ade pa toto ne niam bi ti nam senti na wo ben ne maame mo ti na hi penasem Rebecca penasem pa okay na Isaac nso so pe yasam because now kokko kum namba ma we nebi yes we share that touch them aso ye na taba so ye de na kete waso ye de pa ti no na hanom pese me che bibi mu kakra blameless na wo ka no nche se na wonye boni da won se nipa de ye boni but onyankopon kuto na wonye obi a wonye boni won Yesu na nye boni but onipa de ye boni but ha no pese wo kire hawa na ni su ne ban ne hawa na oti toto ne niema efa enti so hwe mo fra mienu a omo eba ye no se ne adesua ne so kire o ma brabo no omu suban no se ne sitie no a uti mu se na iso yobi aka roni aya ta kan se no ya donkelism o yobi a na won hyeda emfa niema ho papa yes but na Jacob de na owo niema na odi akire se papa na o maame nom bosha na ya sha to ho ani niema na odi akire pa na afen so na wo Jacob wadwen bi se anase ne aka chom se e kan se birth can say awo near or ye penny no and near you need idea na ehia de kopopa because say but he saw there na wo mu say what you taking cancer no say do baby no he saw ekwa hayo bae na de kopaye aduane o se aduane di ni kokko se na ye nuhu se na ye de aduane gare but o se no ye aduane bi red bit say your gare za but was just say aduane no enam se na kom di nu nti no o bae no a aduane na o course first but Jacob catch and say daddy near before some more aduane bi de no tese wo ton wo panyi man ya so na be say chesa na adusua no e ka tutu say Jacob
a dream on no one na or na or she at the end of the day no adesuano e ma ye hunu say e wo mu say na boshe no wo hodie and Abraham capture Isaac so can the patriarchs and prophets what the mu na was say the promises made to Abraham and confirmed to his son were held by Isaac and Rebecca as a great object of their desire and hopes. That's right. But we say in a way, no, so mama now we are funny, then we are funny. Yeah. But at the end of the day, no, Sunny Adiciano, Daddy Pifeno, Emma Yehuno say, we must say, no me and name say, birth, I can't say, birth, rights, me idea, at any Bema Bosch and one bemo, but no beer, one idea now. Or what she say, and I say no, per se a bemo, a abrabomo. At the end of the day, no, and whom had the Shia, Mimi Huno, a hano, a dead deep pefe, may you say, a rather or choir or faswa, or shroud bibia, titru, the my year won't baby, I say. A woman said, not, if so, no moon, Kalano send no more baby or datching, because one could be silent, till is it true. Ana sometimes I agree and say, Onyankopon predestine nipa bi so ma wiase na obesei. Ama ye convince ni na so ma ye but me nyame ti ase wa de suemu am pese ye nyina ehwem se nye saa ne ti. Ewrade Nyankopon butaye pa ne se ye nyina ba be di yi wasase so. Yeah. So kai se ne Peter kraka no na wo se ni nti Ewrade atwa watwen a wo ma ye no enyina ne se ye nyina be nya adwe sakra konkwaje. Sa to Nyankopon predestination a why am I and say be nya adwe sakra be konkwaje. But yeah, power of choice, no. Enemy deciding the so if you're saying Jacob decided at the end of the day, no, on the penny or yeah, yes. Yo, me da say, Pastor, me da say, say opening Hansen will be all per se. In fact, I can't say, share storyline we are a very deep, and here class and Kay no one year dwell on a guardian. Exactly. Or topic in here. Jacob the supplanter, and I said Sisifo. All three are web and look running near 19 into year 20 Jacob. No. Na omo suban no a ye ka ho asem ni nyina. First of all, awo no mu kra no ye de Jacob Esau ne kala ene se ne opie ye ene to ni din sa. And as a wo hwe nipa na atwa ahia wo ho no a, it tells you say enipa na ekwehia ona omunye kokko ena na omo ho nye hairy enu nti o describe ba kono on old one no describe no and which tells say osan can say a race mienu ena ewo ne yam. Till now we are going to talk about a whole race. It may be a racism every by nyina no ebi nie enti racism na ye ka no na sase ewo ha enti omo a obefre no Edom no so kokko mebo aha ena ya yenimu se sa history okosua history a the Edomites no eye abrofo kokko ya yenimu omo asefo na ye from the Edomites aha enti Jacob ase any Edom ase no it has always been a struggle ewo ho na ade ba ko yesua from suban mu ni se megidi pa se na Rebecca ana Isaac o chire ne mma no Abraham lineage no normal bo share sem no aye kana ono kura kwan a ono Isaac gefa so wo no ene uncles no ene ade but eso na won fa ho because na the time nyina no o de ya hayo he was send so for kind no not on care about those things and you know so una on na epani kura wo asema wo kan bia na don't care that was him but then no so no ye adwuma ye for pa no ye resourceful send ya yenimu sa abrofui omo ye resourceful no again Jacob nim nanso no ono nso no de asisie na eye send ya last week adisunya ne yesunya say people were trying to use a way to Abraham pese nyame aboshe ne bam by trickly way or the okofa hega no sa na Jacob nso ye say se minim de na se minua no a ye pani no minim kwa ye fa so wo ye ndi a ma menyusu some kind of way bi asisie na memfa enye eti both lines ni na enye papa but then no esi yesua bibi firi mu say next be awo no be your racist comments esi hu say ifri Esau ni Jacob one was black one was white that's right again ho na ye hu omusuban ni mienu say we de no
wamfa nyame asɛm na anyɛ hwee. Cain and Abel yehu the same thing wo saa so na enne si nyame ka asɛm akyerɛw na ɔde bɔhyɛn sɛ na womfa ho na wo ne open na wo ya ebedu baabi no birthright no ebefiri wo nsa wa bra wani ema wo so sɛ wo ye Jacob nso a hwɛ yie na ne nyame aka afa ho no wamfa kwati kwan sɛ me pushi nyame bɔhyɛn na mana bantem na wako sisi wunua agye ne duane odi aduane akoye tinidin no ene ne honam ese in fact say sa ko nhyira no kora so a nhyira nsɛm a Isaac de man no in the end no ne ekoba ne say Jacob dwen say time a wokɔgye nhyira no eno na ɛyɛ nhyira da bi so wokan Genesis account no a nhyira Isaac kan ye no first one no na ɛnyɛ Abrahamic blessing no that's right first one ne yɛ ubedi yie baby abetena ebeye ɛyɛ asetena mu nhyira which was not the Abrahamic blessing time a ɔkɔ ne wɔ fa Laban nkyɛn no o dwane no ɛhɔ na o hyira no ɔde Abraham nhyira no it is anka wansisi ne nua no koraa anka still nhyira no nka na ne nsa bɛka but na ya itai great yo me da se pa me da se se ne mo karanti no anya akoba na sa enti wode okwan bi so agye ne nhira na afi ode enenam but yenhwe bibi ewo Genesis chapter 28 from 10 no eba no na yemfa ntoto Genesis 11:1 to 9 no yesua amana atwemu dada but yenhwe Genesis chapter 28 10 no eba no o se na Jacob free Beerseba simu ko Haran na oduru baby na oswe ho anadwo no if we say na owia akoto na ofa ho abo no bi sumi na oda ho na osondaye na hwe na atwede bi si famu a atifi pem soro na hwe onyankopon abofo di so afurusane na hwe Ewurade gina atifi na wo se meni Ewurade wagya Abraham nyankopon ne Isaac nyankopon asase a woda so yi mede bema wo ne wasefo na wasefo beye se asase so mfuturu na watre akọ atoye ne apuye atifi fam ne anafo fam na wo ne wasefo mu na obehira wiase musuako nyina na hwe medi wachi na mahwe wo so baabia a wobekọ na mama wesane aba asase so na menya wo de biko akosi se mema de makama kire wo nyina abamu na Jacob nyane free ne na mu no oka se ampa Ewurade wo hai na medie manhunu na osroi na wo se eha yi ye hu ampa eha nye baabi se onyankopon fie na eha ne osro bo aboboa no na Jacob sorry anopatutu na ofa obo a osumuye no de ye odum si ho na ohwie ngugu so na ofre ho Betel asie ne nyankopon fie na nso akane no na kuro no din de Luz okay me da se power ya de se waka abepon sister Joama me mbra wo so aha ya bedru Betel hwe daya Jacob eson ye no sa wode toto Genesis 11:1 to 9 na ya dikansia Babel abra na omo so ye so mbesi abansoro akosoro na o ma challenge na me no enso ye ben ene da sa abase mienu im me da se se de nyina yenim na ye dikan ye gususuan no na Rebecca nim sunsuan so a betimi aba ne ma mienu no tokwa aba won tem nti na oboa Jacob se wonwane emu na odwane ko baabi a okoje na home a oyi boto ho a anadwo no ohu se esoro ne fam no atwede ewo ho a nyame abofo esane na ni tie na se mo kan se hanya bia keke ne mu maha kronkron bia baabi nyame wo no ka se ho ye osoro aboboa no se hwe Babel de nso a enipa ho odin o e na ope se yen ya nipa ya ba wiase e pese yen nso esi dan ma ne koduro osoro aboboa no na nyame hu se enya adepa enti odi sakasaka e ba mu eno na ene ya benya kasa horo bibra bi a ebi ka brofo ebi kadagate ebi ka kasa nyina ibi no that's right even though we chere se nipa ka bomu a ahodin wo but ye hwe ha idea Jacob de ne de se nyame ne
nipa ka bom ye adwuma ye hwe de nsunsu aso etime de ba aya ye papa sa Jacob na de wa ye no na ye bone no ofiri mu ba se mi ni nipa di anka ba se ke de so ye ne ke so nya akatua aya akatua bone wo so yeah but nyame hu Jacob na nyame de na ho ode be ka Jacob ho de no ne papa bi efiri mu ba ye enti Jacob to aso no se ha ne nya bia bi keke eye osoro aboboa no enti nei no eboi me de enwo begu so na ha betel mesom wa ha san say nyame ayi ne ho adi a kire me eno wachi ni nhira ne doso so say nyame se o de me kona o de me bampo a me ma ne nsi he a me mount to so dudu okay e de nhira nti ohun nyame nhira wanya free one nyame mpo na nkita ho a onya ne saa dani mu no say saa bia no ye bia kronkron e de ne pa Bible de ne de na nya de pa nipa na ahomaso nti yesidan amana koka nyame soro aboboa no na nyame hu say ahomaso emwa edi oseye ebre yo me da say open yeah mame hwe asema gwa kan sisi mate say ngrofo bi a omo po omo bosom asom omo justify abosonsom equal to this particular verse. That's right. Say Jacob ede ebo to ho ede ngugu so and in a way it looks like say obi de ebo because anything e fe na abosom no abosom enye sa na tie aha no Jacob buo na oda so no akwede no be see so no e na odi see wo say monument enkai edum na enwo na odi gu so no it was not an everyday thing when twamogya ngu so anointed say he anointed the place. Okay. Later on so okay history now here Israel for abakosemu sa place wa no na ebeye Jerusalem. In fact that was the same place that you see Jerusalem as Sunday. That's right. It's not a prophetic anointing na oya ye be si asondan ya ye be sum nyame de kronkron bia ene kronkron bia no esi ho. That's right. Enye abosonsom na osom ye na yanhu ba bia da say oye every day na okotwa bibi gu so say ode som. And it was not nyame na wanyabos obo ni nyame oye nyankopon kese but a whole area no biaye no oye yin say e kronkron ma awrade. That's right. Again say ye hwe ne na this Adjei can about the differences between Babel and we know oka me say timu biemu say eme time a enipa de ya hoden ebeye say ye bibi no enkowie yie ahoden bia ni ho so wo hwa Babel de no na efiri fam ekosoro intention na no mo de ye no so na ye wrong. That's right. Ye sidan na ya gidin afen so ye defile onyame ayi a odi nyankonton say ensuo ense asase so ye sidan ensuo no kura to because omunye omadwen so mbeja abone no enti ye di bone no na se ensuo no to a ya fura ko nchen te ye pese ye furu ko nyame nchen ya it comes to Ezekiel 28 obon something na osurosuro ni no in the northern part na makwa kwotena nti ene obonsam be yepe ba bibia ebeye nkwaje no onyame sifam ene bai nchen se ni onyankopon do wiase e ma ne ba no firi soro e baaye no saa na ode atwede no e firi soro ene baaye they were bibi wo ho enso ba ko firi soro na e ba ba ko firi famu na e ko ba ko eye ne yetimi etietia so ko nyame nchen abofo nyame na ye initiative ba ko so ye na ye with a bad intention and nti ye hwe say yenkwaje no salvation by faith e ho na wo no e gidi a ye gi Kristo a ofiri soro ba ya obeye atwede no a Jacob hu ye no enko a na yebetimi aforo Yesu anante ne so obi nko agya ne nchen gi so nam atwede a ohu no ba betel no so na wako agya ne nchen untimi fa Tower of Babel no so enko ti anytime abeforo Tower of Babel abansoro no unuru nyame nchen obeye basabasa. That is what he wanted to tell us. Great madam asepa ye nto aso enti ye hu se sesia no Jacob were deceive Ninua Esau wa jinin shira. I think so more discuss it something strike me and know so the hands would the back we one na me share Jacob say and how would me ehun say no ma me seize sa opportunity we na me fan claim sa right no na matimi anya boshe no na what I've got a dear ben na a course between onene ma me nkomodie mu a it mean man is ambition because what you say a common general but was no not say
Or you so ambitious, say, I was me capitalize on this. Na me timidinya, sa adene no some nebo. Is there any lesson for us to be that? Na pastor, my pastor, Embrander, you come in there. Just say, and not coming, now me come back to a branding thing. Yeah, me to honor because it strike me. Say, Jacob, Bonnie, na da o ye no. That is soon that in where the train. Yes. Oh, say, eti and mammy who say in our life, in our Christian life, you know, doesn't matter how I am Bonnie be a good true. See me who can ready being the train was saying. Oh, say, me can say Jacob or see now or your mouth. Oh, say, now, bravo, no, you'll be an oil observer, no friend near my. Then money, I mean, so anything no. Because we tear for two. But now Rebecca in Boston, sir. But now Rebecca in promise and it's a promise and be back, sir. And I was sharing money me in no swap. It's all no a year in sending Hansi Cano industrials. They're like one would Timura on factory. Oh, it's every crowd of Pastor crowd, you make a crowd. Oh, yeah, no funny, you know. But not Jacob, it's now a mona city woman. It's Shianema. If you in fact, so can the patriarchs and prophets say, Jacob, you be a not or you particular about me na name and Papa. Now, I see no cheaper. A woman say, or the Nada, a genie man in Shrano, Jean in Penny, but no one. A Tibra walk calling in Nano. Now, when him say, what shall be to me? That's right. Now, I'm past or so, ready in where the channel better. Sir. Or Cobano sounds so bad, rather saying when the chair Jacob in slow. Never why you couldn't be for society in class Israel. Great. Sana, yes. My name is Sister Drop. Well, be up so concerned about opening hands and so. I'm saying in Sembisabi brain, yeah. Oh, for all mammy. Yeah. Na ase wo ya kodo ba ko anse ba ko hwemu enya de pa wo esa to aso no one fancy wa o ase no wo boa mi tie de pastor kan dia ese wo boa nyame wo na adwuma yi o me nyame adwuma na ye mbra exactly sabi o hwe ni su ne na sefo a so ye ya wo fu ye yes sunsu anso ben and simi de brain yeah na I feel say the has be addressing this issue nowadays. Your friend saying we call labor on a labor so 29 na say the labor so e deceive no in terms of our real no so no and you know how do we analyze ni na me da say on say to be frank with you no story ya kind of Genesis yeah say ye we nko in isolation I am yen yeah say the free echi eba so we trend no eba no the Bible is so beautiful say oka weaknesses mirror strength yeah ni mi ni nyina na oka bom say na Bible tie Bible is not say obi say Bible no ye twere say emfame rule ye nyame asem say you obi na share that say me twere de we dia be nka normal ye hu fa patriarchs no weaknesses nka come very beautiful ke be Romeo and Juliet the bibia eni ayi but weaknesses if you trace back to Noah if you Noah eba ni nyina no obia show ni weakness eba ya obeyi Abraham cross agidifo agya no anche kora na yehu say Abraham yi ni weakness ba ko adi say obo nyame ama boshe na bam ene entrobia otwa ya it say Abraham say Jacob twa ntro anase adi akoje adi ya ni nana Abraham di kan twa bi yes it's a family line exactly say ne papa Isaac the same thing it's a family line they are inheriting but the idea ba ko a osofo kan ya me then say it doesn't matter nyame uhwe Bible no a ne yakopon ignore bone no mo aye no still bo she no ano na o ka ho asem please go in enti uhwe Abraham Jacob die ya o twam tro no na suban no ene saa ayi na wo ka say oye den ne hunu ye no truly speaking no na Jacob de bia wutie na every day no na dwensi so a eye saa bo she na be de na bam nanso me mpese me nua no ebefa
but me pese eba me ho ebia na ye nyame say emfa Jacob so but ono no was so in speedy was ambitious over ambitious say ade no emra me ho ti kwan bia me fa so a me di benyanti opportunity bia in fact that was not the first time or try it, according to Patriarchs and Prophets no every time bia no na or try say oni ni nuane di nkomo a obehwehwe na adwen hu say empanini na wo ye pani no kura no ope ana he got to know say ne nuane mfa ho until he made a strike on the right time every time bia no ni di nkomo a na wo kura wo ye pani wo sorry a uti eyi no say na pani kura ne de na wo nti say ba say no the scenario be at all it is say ba say the pani no e mame a say entafo but say me be pani a o nka o be ye den no say na pani na ye den so we hu say that I don't care issue no e wo ye nyina ye ho say bia ye ka nyame asem bia na abusuan mu asem bi ni ade ya you don't want to know and ye den me dem fa ho if you begin to use me fa ho as your language wade papa bi be bo da achi enti Esau was not caring about the penalty or the koko say ye go bill say ye potompoto minimum aduane kro but no say ye koko enti na ye tu ni din edom no enti or the aduane eye enti every time na Esau Jacob strike no in fact oye den kura de hu say time aso say obehira ne maame de hu ye e no ne no eye alliance no enti wo hwe ne life mu nyina no a or the deceit e na Jacob onyame ahia no kwan so obetel one na kasa afa okoduru Laban ho no onso wakoni kurum ne wofa na okoduru ye no enye first time a deceit ba mu no so what kind story no so watutu bebira atra wo Sabbath school we but enwan na okohwe ye no deceit ba ho Jacob one no ne wofa no so me se abusuan no na ada wo mu abusuan no mo ye krafada ya nkasa no mo ye wagadre because okoduru ho no na Laban ka kire ne say enwan no nia ebeye say color say bia no eye meme dia ne ebeye color say you knowing say emwa no color say no mo wododo yes and Jacob so no wawe mu onim oye 419 nti no okotwa enuane bi ma omudie e na omo so start wo sa color ma no afi no wasen abe change ne bi e na ne wofa no hu sa kwa we ne wodi ayemi na ye ubi I will do the same thing to you yes eti say Rachel de okoduru no hu no eti so 7 years no 7 years na chi e na ne wofa ne dada no but then me gidi se no nti na wedding omuyi nkatanimu na ye dark ayi pay no fi ho mo de lazy buy no because that time no na okata nanimu kura kosi fam unhu nipa kro hjem kosi se odi ne be wuru rawo dan mu na wahu nipa kro afi na da ni question na ade am pese ye ka ho asem ne se Jacob eye ne yase obi adada no o se enti wonim sei pa na wadada mi sei etwamene bia Israel yana enu nti one ne wofa eye onu ye etwamene no na wonimu dase ne wofa betimi aye ne sa but ode ye ne sa no ohun ye a eye adofo no se wote ho na wode nada enamo a onipa a oye odada obi na o feel so ye guy say obi dada no itimi hye no ma ne fa ne trim na onyankopon emfa ho se oyi ne ho kire Jacob ewo Bethel no yes obema kwan ama isunsanso no bi aba so na wonso wahu so there is a difference between consequences of sin and forgiveness of sin so onyame de bone na che one na kasa na so the consequences e wo ho se obi nso be dada obi ama mfie du nan na wodi benya ne wo pe no ono so ko mu sa bi ti adofo no eduru ba bi na wo yese wo wi ofo nsa na wahwe wo de Jacob wo wi ofo nsa no a ne nua no ekomu no wa hu ne ye but look at what happened to him exactly adofo no ti me gidi se yensua bibi mfiri Jacob ene na busuafo wo se na da anye so onyame ma wo se ubedi ye a emfa na da ani wani mebusam se ne odada edidi ye no oti se akoko a obutu nkosua ana akoko hwede a obutu nkosua enye ne dia so na daachi no obeye okwase a obefiri so ene nti yensua se yebeyi na da afiri ya nam na ya ye ne onyame pe na se ye de a
Send them become insurance no. It will still come to us as God has promised. God has promised. Great. Me da say, Mama Sanko pastor wana me show. So okay kan abasem bi so say kan ya adwene mu kesene kakra wo hwe abusian hira na wo hira em na. Trustem no say wo sha say from 29 no ne 31 de ba na ye hu say Nyankopon kire say enam say na Jacob ope Rachel asem na on sheda endo Leah Nyankopon so etu Rachel yafunumu ena obie Leah de mu na Leah production na eguso sa wo hwe sa abasam no so bibi wo mu a tray na say bibi wo ho a ye bitimi say na yente ase yente say na nyame ye ne ne ma ase yo Miss Mark I'm say na ase bebre because me ana me hwa de sua no sa na ewo mi trim pa say ana no nyame eye nsa so but so we hwemu a adesua no de pepe say omienu nyina no nyame bi o yem e mo wo sa sena emma duba akwa se du mienu a no pese o mo wo no ana nyame pese o de o form so ye Israel che no eba mu bo hye no eba mu sene na Irade e kano no but ne mimi hunu pa na mimi ti ase e wa ha ne se onyame wo kwan a ofa so a oye ne bibia nyame wo kwan a ofa so a oye ne bibia wo nipa abrabo mu wo mu se na Rahel Jacob dono sene Leah de nanso nyame fa kwan bi so se be ya bohye no ebebe mu sene wo kan ne pepe to di nhira no e ma Jacob hwe ya Leah wo yi sa Christian che no o Ruben echi no oba be wo Simeon echi no osan ebe wo afi no in the point no afi no so yemu ato sa ne yemu to ye no na afi na ono so na ka say Rahel de can say and ni made ama ono so wo na we so di made ama ono so wo odu point afi di Nyankopon ebie Rachel yemu a ono so ebe wo ye but he not share no say na desua no che no say ewo mu say ekwan a wo fa so a Jacob fa so a wo de don ye no mie no nyina echi no Irade ema bohye no bemu ema awo a ese se wo mie no ewo ema omoma no etimi etna ase na Nyankopon ti fa bohye no fa wo so ema ne bemu no pepe na de ba ko a na emphasize Hansen na echechire mu na adwechechire mu e ba ma adwire mu a me pese bia me na etefo eche kakra ne se onyame wo bohye bia esese bem wo nipa abrabo mu no Nyankopon wa chehye ya waye it doesn't matter how ubesi aye no se brade pese wo de bohye ne fa so ba wo de be fa so ba emfa ho so we da wo hwe Samson a ne Samson ye no nyina no nyame ka se obefa no so dia tori Philistine fa se no ebem sa brade ma ne be but if Jacob a kwaya wo fa so wo gi nhira ne bie no wa na ye papa to a point so no one of a credit Steve no at the end of the day when you nhira no de na so nya no apachim ja on say kwaya wo fa so wo nya nhira sa o de ade ene de anya nhira sa entimi hu ne say Ewurade Nyankopon wo kwaya wo fa so a wo hira ne be biara se me ho kwaya but sometimes na ye mu bebre no ye pray ho ye pray ho in such a way say ye pese di nyame anim na ye di nyame nhira no bra bia na bra ni na so ye aya na metade awo na etade gina ho ma ani e bia na che emma eni nyame anim ma Ewurade no aka samfa kwan a obebie na obetimi ahye ne de kunkwanu na ye mu bebre e di nyame anim akɔgye ma ebi kra kɔbosom ho kɔdifo bi ho akwaje at the end of the day no e mana bade na nsuani ahoton ke ye boni ni kra na nka eye sa men ka se boni ye de but ma ye ni nyame anim ja ko so nyame wo nhira o de hira ni bibia okay yo me da say pastor me da say pa I believe say one lesson you be sua free hand so ne say adenti na Nyankopon obeto Rachel yefunu mu
for this situation. Me give this pa say a treatment and na ekoso ofie ho ntra. On the situation na ba e no na Leah me nimu say na one ne papa na e plan saa de no but na a culture issue. Penny nware ya ketwa nware. The only thing ananka Laban bitimi ene Jacob adwen ho ne say me ma no ye mienu penny ne ketwa penny nware ya ketwa nware. Eti say obetimi atwen ama ya be ware penny na ko ansa wenya kwan ware ketwa ne de a etojewa but say ono abedada na ode Leah ebekwa akwhye ho ne de definitely say bi kura me a nkasa na be a treatment because Bible ni the dance say na odo Rachel. Then the question comes say me gidi say Rachel ono ni nua ni sister enso no niema asem ni nyina akoba ya ni say afei na akodane akora twe kese but it sounds say be ma no etai ketwa no chinti penino osi na Leah sui esugu awrade so na Nyankopon sometimes na make say ye nte na see how he works think ye nipa nke be ka say wo no papa akoye ayi na say oh ya ene efemu but Nyankopon ye bibi ma Leah nso nya comfort in the form of say owo mma mienu afei problem no ameka about omo no on Hagar trend no na abamu afei Odezelpa ama ne se wonso one no enkoye the same thing happened everyone so hu ye no onso de ne de ama no wo mu se the 12 tribes no nyame pe no na obenya de but emfa ho ne bone kwa yo mu fa so nyame de be ye n'adwuma yen ka so se Ishmael so ko wo 12 enti na to Ishmael so nya 12 princes enti ade bia na eko wo ha no na ebi so eko wo ha the other side enti the main thing is say don't inherit somebody's enemy. If you say, Nena Jacob warrior and say, it's an say, no offer. I any say the Leah, I say, or the tiny warren, Wajina worry dear, or no win yan, but or tino. Don't do that. And may inherit you be enemy because you will be a you saying, you will nipper be a while, Sebia ma, will be a while, name Kura Brimu, or ye a baba and a branty be that down and on any war neighbor. Akwara no abesi nne no ono akwara ne da if you say papa no ye no basa ono ane ba no so wo mabe for a o discriminate ma ono ane ba no kire say wo san kwan ya wo fa so ba because he came through rape akwara no ye hwe the child has got nothing to do with what happen to you and then na Jacob wo ya na nyame pese o kire ne lesson and the last one am dey kan won say esese ye nyina ye hunu say Rachel ene Leah asemna isi wo ho no enye license for polygamy na obi pen polygamy ho asem o America ka misaka biem o pe bibi de agina so say polygamy ya polygamy started from Lamech na owo Cain asefo na de o de ba ye bia na enye papa enti polygamy nye nyame ade na opene so nti na Yesu refer say na munka mfitiase no oba baako ene bemma baako pe na obo wo mo enti ne Jacob ye no say ye pese ye de confirm say polygamy ye de a ene na da nso ye because Jacob so da yes ene na nti twitwa ye if you say Jacob twitwa na nti ene na Jacob bone o ye nyina no ye be say ye because odada obi a wo kwa na nyame yi ne ho kire does it mean say nyame consented to nada na there be but it doesn't matter bone a ye wo mu no nyame da so ne ye nkasa it is why ye bone kura ne say nyame da so ene o ekasa enkire say koso tena bone num ekire say san free bone ne ho na nyame obeye ne a wo pese wo ye bia but your obone ne ntimi si nyame bo hye na wa hye no find that great madam aseafe yemfa edition embra na wiye finally na yenhwe Genesis chapter 30 25 to 32 no Genesis yimu good okay na Rachel wo Joseph no Jacob kan kire Laban say jame kwan na menko mikrom ne masase so na family no ne me ma wonti mesom wo no mame na wo a woni mesom a masom wo na Laban kan kire no say mame nya wani animonyam na
mahunu se unti Ewurade ahyira me. Oh sorry, na mahunu se unti Ewurade ahyira me. Na o se kyerɛ me wakatua a woje me na mema. Na o se wa wunim se de masom wafa ne se de wumwaku aye won wo masie. Efiri se meba wo nkyɛn no na de wo nusa na afei ase akyene aye pii na Ewurade ahyira wo beebiara mefa na afei daben na menhwɛ me fie nso na wo se ɛdeɛn na mema wo na Jacob se mma me bibiara sɛ wobɛyɔ saa adeɛ yi ama me de a mesane mabɛnyɛ unwan na mahwɛ wɔn ene makofa unwan nyinaa mu na mayiyi emu nwan a wɔn ho yɛ ntokronkrama ne ngrongoran nyinaa ne nwammire nyinaa wɔ nwanten no mu ne mmirikyire no mu ngrongoran ne ntokronkrama nyinaa wɔn a wɔtete sɛ na enye maketua. Okay. Waka abepem 32. Okay, great. Sister Adjei, yen hwe de esi na yen fa nsori yen adusua no so. De be na esi yen hwe oni labor bra mra so se e wo se o to free efie ho no. That's it. Say na Jacob abesom ye nyina ye nim say entra o twa ye no. Ono nso nya so akatweli. Sir. Enti fie enso ya esen ka ode Rachel man no ka say ade panyin nware ya bofra nware enti ne obesa asum bi ote ase asum ye na ne sum ni mu no na Jacob asum na che won say nyame ahira ne pi ti afei de twa se okọ trosem ne kra se nyankopon na ka che ne say betimi akan elder betimi akan man Genesis 31:13 na Genesis 31:13 na nyankopon na ka che 31:13 no yeah, okay. Genesis ediasamba kon jemu dumiensa no. I am the God who appeared to you at Bethel. Or say many Bethel osra a whole doom na ubua abwade wo ho ma me no nyankopon. Afi sorry free asase so na sane ko wabusua asase so. Das. Ti nyankopon sa ba ne hobiem. Afei no wate nyame nka. Afei na ne gidie sipi wo nyame mu sanse na one na nya ayonko fa kese. E na o che o say sorry free ha ne ko. Na ne kronim no na laba na hu obetna ne nchen hira wenye wom. Therefore san ka say me entena se. Sai na opemetua o ka ne tena sanse ma wo say wo ba yi. Nyame ahira wo hira di wachi. Enti nko kan de opese mitua biam de betua ka na watena na nso se da ebe otie nyame asem no e no ka se mra so nyame se mensan sorry na menko na chi wa ma no nim se efia okọ na ho nyemre sanse waje obi nhira ntu nua no so twen wo but wa me no amoni ho ni mo pese obetie nyame ne na wasa akọ na chi osan kra hu sa addition ma en se osan hu sa fe na otan yiji wa ka se na otan aba ebusuanim wo Laban mema no ho no say Jacob abana nyame ahia ne pii kwa afei no awo ma 11 na sia dore no wanya japade ema na omo tifi ono na omo nya sanhire ne bi ti na otan ne so ya do so ti nyankopon ka say afei sorry ne ko na onya opese obekọ Laban pese nko ntena sanse nhire di na chi na nso tie nyame ne no kan say nyame semenko mraso semeko to ne kra ko ne mo anim osunim de niema wo mo no o de fe no mo mame na wo fa de ye no na me inform nko san say no pese o free ho di nyame asem so even though de na o de ko na nya de e doso san say de na o hwe asamre ni mo na no ni value papa but so de fa de wo value na me mfa de BBC omhonam mu no na me inform nko o tiase ma ne ko e ti Jacob tie nyame asem san say
no ne nyame afi wate nyame ase yi no ne nya yonkofa yi na ne gide o nyame mu no esipi me gide se me no me nyina ebetimi asua bibia free mo se bia atena ba bia ti ache ti bia bi mo bia ya ade papa but sometimes uti nyame ne say emra so say utumi kɔ wanim ebetimi ayo nyame so mo bebre ya bada doa baby etena yedan ye akwanrefo yi ye nhyende hu mpuntu papa bia we nyame som akwantu nim nyame hre say ye nso ye ma ye ho so said ye Jacob sorry call ye nyame bedi ye nim oka ye ho na ye besipi e we nyame som yo that's yo medam wase abusiafo ha na de adisia no ebe hwe ahwe Jacob osisifo no nti sesia no se ne abakosem no akwakoye no Isaac nso abewo emma mienu eso na afi Jacob ye hu se ne oma wo no esi etie na afi omu mienu omusu se ne esitie abakosem no aba begina Jacob so sanse ono na inhira no aba bedi ne side ntino ye behwe from next week kono afi die wakoleban ho no so yakodaada no ya deceive no wo se osan ba omukrom ba bia nyame ahye omubose onkono na obekwa kofesi eso yenhwe suban ene ane eso nso de behia no na afi yehu so mbeka bu mu so munka mu ye behwe no next week edition no onyankopon enhira mo se ne mo ne yen aye edition da sande ye ne mo besan ahia yen kate ene na pastor enhira so yo adofo no moma ye mompaye onyantumfo mo brohufo yeda wasi yi waye kanfudin ni wode wo ma ababidoi ewo adesua yi mu Jacob na adani a onyame utimi sesa no de wo bo hyefa no so eda di pefe mi ehunu se ye tibie biara ye wo mo no se ma onyankopon kwan ko a bedum yen amaya yin kondifo timi stroma adesua yin kan pe bia koma ma adesua yin sesa yen fi empresu bi mu sene ye tibia ne sitibia no boaye mayenyin kundefo o fa Leah o fa Rachel so eda ne bibie di so kire ene mi store pa ne se bia na wa de bi mu tawantawa de ni hawo bebre bi wo mo se ewrade mi store fa de sui so na twi adresi wa wasem so na dom yen maya setena ne abrabo ne ebusue ni yi ne yen kundefo so ama ye friwani mo da pa Esra do ne mobromu ne nhyira akwankyerɛ ne hyehyɛ ye pama ye ho sɛ kɔso ne dom ye obra Yesu awasɛm ye tena wo na ase no yensu asetɛ ne wie peye na daachi Kristo pia ye mu biara aye raba hyira ye ne ti wenum kyerɛ enenso so Jesus Christ de mu amen amen